Assalamualaikum dostlar. Bugün Katar'daki sitruslar jönünde tanıştırayın. Şu an bul degen 78 Katar real eken. Kurstun baası 21'den eseptep görüңүздөр özүңүздөр. Granat 19 Katar real. Жақта көп. Черешня 80. Муруб айтканда ошондо деген 1,5 миң сом. 1700. Өтө кымбат. Citrus папайя 21 сом килограмм. Бузакта авокадо 58. $78 Katar real. Avokado 37 Katar real. Бул деген биздин эле жаңгак. Килограммы 35 Katar real. Ayakımız. Lime. Apelsinler ayağı arzan eken 4-5 Katar real. Mandarinler 18. Aşağı 59 Katar real. Bular degen 94. Muşlu'da 13. Морковка 6 Katar real. Şunda banan 6 Katar real. Okey, arbuz, watermelon 5-7 Katar real. Şunday sitruslar var ekan. Vinogрад 15 Katar real. Ayak eкен түрлөрү. Бул жакта кону 34. Кандайлык 23. Биздеги Аргентина 29 Katar real. 29. Almalar 14. Soğukmuş 5, 24. Onlar dedi. Slива 23 eken. Unusu 8 eken. Kiwi 29 eken. Pomidor cherry 9.75. Ay kımmat.
Ondan konu oldu. 38 Katar Riyal. 42 Katar Riyal. Kursun 21 men esep, 23 men esep dep ko'ringizlar endi. Beş Katar Riyal. Olugorki 13. Rolltoy 17. Aябай кымбат чындыгында. Бuyakta фасованный бар. Otuz beş bir пачкасы. Капуста 24. Ай, 4 Katar Riyal. Yazılı mı? India, from India. Düşünmedim ne eken, bularda ne eken bilmedim. Kabachok tipi. No kabachok emas bu. Bunu деген көп жерде тамакка кошуп кеткен, бул жерден көбүн көрдүм. Baby banan. 15. Cherry banan 15. Жыйырма тогуз. Пися, капуста. Брокколи 32. Bulak emeler bozgarınlar 6 Katar Riyal. Aябай көп. OX 24. Зелендер. Зелендер аябай кымбат экен чындыгында, аябай кымбат. Укроп 35.